Ke Jantia National Council hinin ke singi kala kendo yu MP ke Lok Sabha u Dr. Ricky A.J. Singkon bat ke seng kala boru da ke Dorka salor ke Jinglong Jingman ke Surang National Highway 6 ha East Jandil District ke bala bo jing hado kata taya ke lekawan jang ki padpa. Haba kran ki pathai kubor u General Secretary ke JNC u ba wan shwa suting ula penpau ke jing sokya halor ke jing suki palat pen penterai ke Surang ha East Jandil District bat kenturu yu MP ba unso bah pen pensngau ya kani kamat ha ke yeng Taiwan ha Delhi bat hau menteri ke sarkar pedang Nitin Jairam Gadkari u badai pet ki Surak Road Transport Highways Minister. Katkum ke Dorcas ke senggala penpau bawat nakaliang ke Ying Bishar Meghalaya High Court ru kala dapan betha ya ke NHI baka dayban pendap ya katay ke Surak hau benai nailar mentau senam arajar pesan Henry kumalong 4 shimlala setiaban pendap ya ke Jingtre ya ke Surak hadu mentaru bat namar ke Jinglong Jingman ke Surak ke Pampat Bet Pat Biang baha ke Juan Ra Bonsi ni ke Jingthang Kali ke kata ya ke lekawan ki padba ya ke Surak la pentre deki kontraktor jangka Purbanchal Buildtech Private Limited kata nadu Jowai Bypass Shadow Wayajer East Jandil Hills bat ki kontraktor jangka Dhar Construction Company Limited kata nadu Wayajer Shadow Rata Chera loong ru bana lor ba ke jing pentre ke Suki kala denru ke jing duna palat ki nongtre ke jing pentre ru ke Bambiang Baha ha ke jing he jing yar bat jing penwan dur ya ke Surang bat kinala toj bat ke ni ke penpau ya ke jing bam salya ke Purbanchal Buildtech Private Limited na ke benta ke jing bet jing biang ki padba. Tahun ni inaliang yang ke JNC dalai chami hit wa MP waktu tu ya Dr. Ricky A.J. Singkon haka yung wasa ni da jing ito wa ke issue open snya o jing ito wa Surak NH6 o wa da sa ting da kisnem haka wa da to open dep no yang uni Surak o wa da sedang nado nin snem arja arso nado penai match bat je haduk katte uni Surak dang manu wa sa ting wa da den wa ka kod da ego ya ka hukum wa to open dep yang uni Surak hapo yang benai Ogos hande yo hadu uni benai Oktober le yo dang man go ka wadang sate yu chna yo uni Surok man go le ka proses ka slow hadu kata khamtam ha ka wa ya ka ya uni Surok wa to chna da ka Purbanchal Buildtech private limited ka wa to sab uchna go nadu Wayajer hadu Jowai Bypass te yo kat ka maman hadu kata dang man go ka wa sate bat kani ke jingman jinglong bo ke jing ya ki pajba khamtam ya ki walai bawan ya ki wa lai kan lang bau ni Surok ni ba ka jing pun slow kre kam yang ni Surok pen man go penjur go ya ka jing blok yang ki kari pen slam go ya ka lai kawan bat nalor bau ni Surok de manu ka ten do wachnai o de khianu bat nalor was khianu sawa slow kar kom kre kam bat ka jing kre kam le mentu kre hini tang hinim pudep darak citai darak chabi tiban kichnong bat hadin ke jing dep ya ke jing chna le yunwani wa duk katukat ni por uni Surok damanu wasi dan nitai dau ini siau to I ulai cham wa Dr. Ricky Singkon wa manu MP yang I na ka Shillong constituency nak betau pensniau o ya kani bat yo kakam ke jing kerpat le yo pensniau ya kani hapo ke parlimen ni cha union minister for road transport and highways kanang yo pensmat ya kan dikam yo usuk upat ba tele dapat ya ka rekomman long ka we idau ha kan ka Purbanchal Buildtech hejing ito wa kom slow ko yang ka yo man ko hejing skiat ni ba hakini ki thau nado Wayajer chadu cha Jowai Bypass man go ka thau ko usaja hadu kata uchna le de compare chaka thai nadu Wayajer chadu rata sara chaki tu ki thai man ki ko saja nitai dau yoi ka ni ka kom le ka ni ka company khantam ka wan nabar hejing sket to kre go ya ka kam da ka kom ka wa pun kemen ya ki paj ba kom ka we jing suk ya ki paj ba andre wat wan go nabar le man go kam ka te ka company wa kre sket ya ka hok
ni te da isnya to ile man ui ya ke jingmut to kam kini ke company to bu no iki blacklist hapo yang ka Ministry of Road Transport and Highways dan ha ke jingi cham yang wa Dr. Ricky do eu ke jingkular ne wa to daulai survey wi yang ni surok yo pai ya kata ke jing sket wa kam nur kom kra kam yang di surok dem ni te yo le u ya ka wm kam